ko dit ko dit ka kuma ko dit ka bay ko dit community ko dit ka gani alej rem umar ko kaman jiben ko ga jinub jiben ko ce ko ga jinub Sudan jiben pa ne andi nga tamot riu de watek rin ke shukriso bandida ketwen kene bi wok ekipit tiloi pana body open knowledge bugulej e kul pet yin wok pana body knowledge koy ketak ekipit tibutinga run ke tier ku shoye ci lawon ci loel angit ku kwer ci ku kwani di nanga juy ci ka noantin nanga ci ka gum da kir wole nyale kwale ju ke tang pe den jatinku ka pe juye ga ta da be ga ting na ga loel ku kene ga ting ka ci tang pe kede renden alej lakunum nyala tit ma mere ke wuri diel woy koy e koy ke nyal tit kena kunum de ay ku way ay ku lel nyal man ci ne ko du kena nam du tok ko kena bay di de abay yo gali wo kole na ci lanin taba ben gunom al wele kena ena nga kole wole koy ce koñ kena diak ke balwel e message to launch abab kutala work to communities work wearing a cooler what you about the op actually what you were youth what you about the op one will buy and will work heading to the op the one name ku le work musulia ko kor ku pane bu yemel le ke baby ci bay wo ci jam ji wo jot jam gu ci gubal wo bugum bu ko tok wo rin ci yeen bay ku ci jam ku ci gubal a taga fiu ci ko jenoge ke ka ba dong ci man ci ke dong bay ku pa na ci biya gada keda e bugu loy ci dikene a ci rin kene di de tomanum rin ci di de tomanum kin wot ke kake o ben gote war ko wonge ko cin rinjiti am wo ci ke tiam yipiu wo ci ke tiam yi le ñego ku li ñiran kin wo kon tiam ku ke jam wo ko ma do diet na la mit ko tol le ko pi jam lo ya lo le pana ci panda to ten ta ñodo youtube ko ba ñodo telefon ñen kule yiti je mu bi wo gitene ku bugula panda nen yo mu bugula kek yo mu bugula kek so akor balwel work wona nga duty ko we ko ge pan ji baye buku de tine tingi to tine buku jati yoy we need to come back home buku reer ji mare roge Iraan bene man ke chengu raan bene ye bene chengu piwe ke bene ke chengu pe mo chugu cheng kene mesinyi lo kuma da participative leadership anangi role e community e loy kuna ji community ke lui kana wet ngi ku we ke sanoi in wada governor ayene ale je loel ku loel ran ro koñ ira koñ en ka bani ya koñ wo ki jiru koñe ki wo be koñ wo gwan wo ju gumni ndilo angiku akuma taw akuma rom awot etonjo dana etonyi kalui ke tol parties ke ay ton to me wo ju gum ajana jamit ku wen jeran ka kul tin bani wun mit ku ci cin ki tam ka ce cirwan to ke jiran jangule state ato ke jiran abi piu ben ke to ke jiran e man cin bani wun bai chole spelem
in chukuloi buoloi the chi party shorendi in chijoben kubululewo yomuchulwo. If SPLM cannot pay back the ultimate sacrifices made by the people of these places, so in South Sudan, we're happy because we watch the foreigners in our own nation. Watch video to talk because they park. Some of us actually they don't talk in the dark. Watching wet jai will wet around. We are not politicians, but we politicians of today. We work for. We children products of liberation. We have seen what you have seen. Kichago boom, walkie chaga diobe. Meet kwa. I'll buy Hirumia. Because one terror buy. When the belly within mal. Boko yugu mal kor. Bin sukuloi. Kor mal. Bin tiek jan mal and chitong ajiriok. Meet kwa. Will go through the same fate. Young Bagalwell to let your comrades die because Kursika Kinala Tinibun liberate us. Bagaya Lake Gidi, Kubula Leko Jikono, Lake with you told me the D. We are Lake Gidi. Thank you. We'll go for Bujal. Damanachilo, who will take Chigupit. I'm sorry. Why will he? Entitled Berekidi. Thank you so much. When Anabuk Makwengni, I am a Kwenge Kole. In reality, na law tingi. The same Makweng Kitikane, Abalakor, Unachaben Juba, Abala Yenin, Wajiri Alweno, Yudina 900, Wabajal, and then Kakatagowan. Thank you so much.